Militer Rusia kembali merilis rekaman momen serangan UAV-nya yang menyasar alat tempur Ukraina. Kali ini, alat tempur lapis baja Ukraina yang menjadi sasaran. Rekamannya diunggah Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 19 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan ini bak jadi sambaran petir tanpa ampun untuk tentara Ukraina. Awak UAV tipe pesawat Molnia 2 dari kelompok pasukan Sever menyerang peralatan lapis baja dan otomotif, serta tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk, jelas narasi unggahan. Selain itu dikabarkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon memastikan berdasarkan laporan intelijen Moskow telah melibatkan unit tentara Korea Utara di Kursk, Rusia. Сейчас смотрю, во-первых, маршрут перемещения будущий, ориентиры, потому что надо понимать, куда ты летишь, в конце концов. Ну и понятно, обучаюсь, смотрю за характеристиками, которые показывают OSD, чтобы самому потом тоже не допускать ошибок и лететь с соблюдением всех необходимых требований для полета. Любая местность, какая бы камера ни была, там 4К и так далее, если она новая, для меня эта местность новая. Мне нравятся молнии, у них одно большое преимущество перед квадрокоптерами, дистанция работы, дальность. И более грузоподъемность высокая. Соответственно, больше БЧ, дальше могу долететь и, естественно, поражать противника в тех районах, где он не ждет. Потому что районы работы квадрокоптеров, что наши, что мы знаем, что наши оппоненты знают, соответственно, все эти места прикрываются рэбом. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.